Nastavljamo mi emisiju Lukavac na dlanu i u samom uvodnom dijelu kazali smo da ćemo veći dio naše emisije danas posvetiti nekako kulturi. Kulturno-umjetnička društva na prostorima Bosne i Hercegovine već decenijama imaju značajnu ulogu u očuvanju baštine naroda ovog područja. Kulturno-umjetnička društva nisu samo folklor i muzika, to je nešto i više. Tu se odgajaju generacije kvalitetnih ljudi, vrhunskih muzičara, umjetnika koji kroz ovaj vid rada amaterskog uče se, da tako kažemo, i nekom životu, a svakako su i naši najbolji ambasadori. Jedno od kulturno-umjetničkih društava koje je prepoznatljivo po svom radu je i Gradsko kulturno-umjetničko društvo Lukavac. Tim povodom, danas ćemo ugostiti našu dragu gošću Hajrudinu Nurković, predsjednicu Gradskog kulturno-umjetničkog društva Lukavac. Dobrodošla u emisiju i evo... Našla su bih i ja i naravno pozdrav svim gledalcima Lukavačke televizije. U samom uvodu sam kazala da Gradsko kulturno-umjetničko društvo nekako raste iz godine u godinu. Pa mogu slobodno kazati dolaskom Hajrudina vas na čelo ovog društva i sve je prepoznatljivije po brojnim nastupima i aktivnostima kako u Lukavcu, tako i mnogo šire. Koliko Gradsko kulturno-umjetničko društvo trenutno broji članova i koje su to sekcije koje djeluju u okviru Gradskog kulturno-umjetničkog društva? Ovako, Gradsko kulturno-umjetničko društvo trenutno broji 120 aktivnih članova, svrstano u razne sekcije. Najbrojnija je folklorna koja ima 3 postave, znači malu postavu, prvu postavu i postavu veteranki. Zatim imamo hor, kreativnu sekciju i gastrosekciju, muzičku i radimo na tome da formira se i dramska sekcija. Do sada ste imali više aktivnosti koje smo i mi dobrim dijelom pratili, koje ste organizovali. Prvenstveno mislim na onaj stručni seminar sa predavačima iz ansambla Kolo. Koji su to događaji i projekti za koje možemo reći da ste vi bili nosioci ili svih ili većine aktivnosti koje ste realizovali? Ovako, pošto je sama ova situacija oko COVID-a dosta toga onemogućilo rad, ipak Gradsko kulturno-umjetničko društvo je i ove godine na početku, u februaru mjesecu, održalo drugu po redu Lukavačku ćetenijadu. Veoma uspješno, samim tim poslije se desilo to ponovno zatvaranje. Poslije toga uspjeli smo nekako otići na par gostovanja na smotre folklora kod naših prijatelja i poslije toga smo se bazirali na našu smotru folklora. A u tom maju mjesecu smo imali taj seminar koji je bio veoma posjećen. Tu su bili 2 predavača, profesionalni igrači iz ansambla Kolo. Imalo se tu šta stvarno i da se nauči. Seminar je trajao 3 dana. Svi su bili zadovoljni, a mi isto tako. Poslije toga slijedi Lukavački sajam List, gdje učestvuje moja folklorna sekcija, gastrosekcija na prezentaciji hrane i vina i samim tim i seminar koji se održao u sklopu Lukavačkog sajma List. Sljedeću sedmicu je naša smotra folklora koja je bila izuzetno posjećena i mi smo stvarno bili prezadovoljni. Evo sad radimo isto tako pripreme naše kreativne sekcije da učestvuje na Lukavačkoj zimi. Upravo sam pripremila to pitanje, znači, jer će između ostalog i vaš, je li tako? Naravno. Vaša sekcija koja se bavi izradom rukotvorina imati i svoj štand. Šta nam to, šta možemo očekivati, šta nam nude? Pa sve te njihove rukotvorine, to su od izrada nakita, torbi, kolačića, svega toga što kreativna radionica radi, dekupaž, prirodno cvijeće ili sve što će izložiti, imat će priliku građani da vide ako posjete štand, pa vidjet ćemo. Sami ste spomenuli pandemiju koronavirusa. Skoro sam čula informaciju jednog predstavnika KUD-a gdje kaže hvala što smo opstali u ovo vrijeme. Imate li vi adekvatnu podršku, imate li adekvatan prostor gdje vježbate, gdje se pripremate za nastupe i prostor za održavanje aktivnosti svih sekcija koji djeluju u okviru društva? Ovako, što se tiče prostora za probe, mi stvarno imamo izuzetno dobru saradnju sa javnom ustanovom Centar za kulturu. Svaku probu mi imamo na korištenje veliku salu Centra za kulturu, a veliki problem nama predstavlja prostor za kancelariju za održavanje naših sastanaka. Evo, radi se na tome, na opštinskom vijeću je bila ta i ja se nadam da uskoro ćemo dobiti svoj adekvatan prostor gdje bi mogli da radimo državne sastanke vezano samo za naš rad i ostalo.
Imali ste i zabilježili ste mnogo nastupa, mnogo događaja. Evo, koji je nastup na nekako vama ostao upamćen i koji bi možda vaš nastup posebno izdvojili evo za ovu prezentaciju rada Gradskog kulturno-umjetničkog društva? Pa evo, Gradsko kulturno-umjetničko društvo ima dosta tih nastupa i van Bosne i Hercegovine. Izdvojila bi eto recimo njihov nastup prije 3 godine u Turskoj gdje su osvojili 3 pehara, donijeli iz Sarimsaklija. I isto tako bi izdvojila nastup kod naših prijatelja u Istri, Kulturno-umjetničko društvo Bosna i Istarska županija, gdje smo bili kod njih na gostovanju, stvarno prelijepo druženje i lijepe uspomene. Oni nama dolazili su isto tako za dan nezavisnosti kod nas. Mi smo imali tu uzvratnu posjetu koja je djeci ostala baš u nezaboravnom sjećanju. Evo, čini mi se, nisam dobila odgovor. Kakvu podršku imate s obzirom da na sveukupnu situaciju u našoj zemlji, pandemiju koronavirusa, koja je dodatno, što kažu, otežala finansiranje svih institucija, da ne kažem kulturno-umjetnička društva koja vječito imaju problem finansiranja. Evo, koliko ste vi zadovoljni podrškom? Mi ne možemo reći da nismo zadovoljni. Svaki projekat koji smo uradili, predali prema opštini Lukavac, imamo podršku, izuzetnu podršku od opštine Lukavac. Djeca su isto tako kreativna, imaju ti dosta ideja, tako da se financiramo i sa te strane. Njihovim idejama imali smo prije 2 godine projekat kolačića gdje su stvarno prodajom tih kolačića zaradili dosta lijepu sumu. Odakle smo financirali sva ta naša putovanja gdje smo bili prije same pandemije i tako mi nemamo problema. Što se tiče toga, svaki projekat koji smo uradili, dobili smo i za našu smotru folklora i za opremu koju smo isto tako finansirali. Evo sad smo malo ovo zakasnili, pošto nismo mislili, rečeno je bilo da će se udruženja, da se ne izađe u susret za ovu Lukavačku zimu, da to izađu ugostitelji. Mi se na prvi javni poziv nismo prijavili, na ovaj drugi jesmo i evo, kakva je saradnja sa drugim kulturno-umjetničkim društvima koji djeluju na području naše općine? Ja nemam nikakvih problema, svima su vrata otvorena za svaki poziv. Ja sam za saradnju i nikakvih problema nemam s njima. Podržavam svačiji rad, ne je takmičarsko ko je bolji, dižem kapu. Svaki rad se treba cijeniti. Izuzetno dobru saradnju imamo sa Kulturno-umjetničkim društvom Puračić. Podržavam im, svaka im čast na masovnosti. Evo sad skoro su imali priznanje. Čestitala sam stvarno, svaka čast i Hazmo i njihovim svima. Isto tako saradnju gdje sam bila dugo godina u Kulturno-umjetničkom društvu Rudar. I ja mislim da ima još u Proksovići se ugasili, nažalost, ali eto, nadam se da će obnoviti svoj rad i oni. Evo, 2021. sam kraj, s obzirom evo na koronavirus, mnoge aktivnosti na neki način su bile usporene ili će biti prolongirane za narednu godinu. Koliko ste zadovoljni realizovanim aktivnostima evo tokom ove 2021. godine? S obzirom na samu situaciju oko korone, mi smo stvarno prezadovoljni. Moglo se još dosta toga, ali dosta se i osporavalo, ali možemo reći da smo zadovoljni. Plan i aktivnosti u 2022. Evo mi smo to nekako tradicionalno da to bude u februaru mjesecu, ta četenijada u Lukavcu, ali evo ideju smo neku možda i prođe da to bude u sklopu Lukavačke zimi, da je malo pomaknemo, da li će biti do kraja ove godine ili ćemo ipak ostaviti da bude u februaru, na tome da odlučimo, vidjet ćemo. Još uvijek se razmišlja. Evo nekako smo, čini mi se, Hajrudina, obuhvatili sve ono što se tiče i evo, obzirom da vi radite na očuvanju tradicije, ali i promovirate sve pozitivne vrijednosti življenja i nudite aktivnosti za sve uzraste, ovo je možda prilika da evo pozovemo i druge Lukavčane da se pridruže Gradskom kulturno-umjetničkom društvu Lukavac, jer je zaista to jedan vid uz sticanje znanja, svakako je to vrlo važno, naročito u ovo vrijeme korone, druženje. Naravno, Kancelarija Gradskog kulturno-umjetničkog društva je otvorena svakog utorka od 12 do 13 sati za upis, a mogu se prijaviti, znači mi smo tu utorkom, srijedom, četvrtkom, petkom i nedjeljom na našim probama, pa svi zainteresovani od 5 godina, moja unuka ima mala, od 5 pa do 75 recimo. Da dođe, da se učlane, da se prepoznaju bilo kojoj sekciji. Da li to bilo igra, pjesma, kreativna radionica, gastrosekcija, ono nešto što vole, da dođu i da nam se pridruže.
I evo, ukoliko smo što kažu za kraj pitanje nešto propustili, a mislim da smo dobrim dijelom kazali sve mada je teško reći sve ono što je urađeno, ali smo obuhvatili one projekte. Jesmo nešto Hajrudina propustili, a mislite da trebamo kazati? Nismo, ja mislim da nismo ništa, još jedino da se zahvalim vama što svaki puta ste tu da popratite ono što Gradsko kulturno-umjetničko društvo radi, što nam dajete podršku i još jednom hvala veliko. Naravno, mi jesmo tu da služimo našim građanima, da informišemo građane o aktivnostima kako radu kulturno-umjetničkih društava, tako i svega što se dešava na našoj općini. Vama, Hajrudina, hvala na vremenu koje ste izdvojili za nas. Nadamo se da ćemo sarađivati i u 2022. godini i želimo vam svakako da sve one planirane projekte realizujete. Ono što je najbitnije da nam ova pandemija konačno se zaustavi, da možemo se vratiti normalnim tokovima i normalnim aktivnostima. Naravno, hvala i vama i vidimo se na Lukovačkoj zimi, naravno. Cijenjeni slušatelji i gledatelji, naša gošća je bila Hajrudina Nurković, predsjednica Gradskog kulturno-umjetničkog društva Lukavac.